اما هل اسطنبول ببینن تماشا نجات دکتور دلجان رونی ناوی ویژی خوشه نوشداری هوارچونه او لاسطنبول گلمه دکتور دماتا باش به مهنکا دکتور یادیجی شون دا اخیره دوی پرسیلی جی بکن دکتور روشا ترکیه بوی اوایه تدیت اردوغان دبیجه امسر کرونا زال بوینه ایروجی 47 کس پیکتونه تو که دکتورک روشا راستقینه حقیقیه ترکیه چاد بینی گلو سلاف جواره سری ده ایرو روژا دایکای از دست همو دایکان ماچی دیکیم و به طایبتی دایکا خواه روشا ترکیه هونجی زانین روشا جیانی پر خراب بو یعنی دمک بریا نو حیف که روش بچک خراب بو لینها بچکی از باورم سست بویا یعنی زیده بونا نخوشی بچه کم بویا بلکی کرونا ویروس های موتاسیون گرتیه بلکی جبر و آستنگین در کتنا کولانان بلکی ما نخوشی بچه که آستنگ کریه لی ترکیه نها از باورم پشتی رمضان جشن رمضان و سربستی به و نخواهی هدی بله دکتور او ریکارن نهاین ترکیه دیگری تبر صبحی تا دیت افکار همین آزاد گوت و مارکت و مول و کافه هموتش بینه بکرن هدی جیان آسایده به توزانی لوارا قربالغی هری زیده چه به وان ریکارن تو گرینگ ده بینی گلو و نابنه سدم کجاره کدن کرونا بلند به یعنی ریسک هیا جبونا و مروف بکاره بیجه از لگوری فکر من هزویه لی اویدی دکتورین و داره ین برپرسیارین وی کاری دکن ولی دیتنه ولی کار کرنه کدنه کو ام جبونا وی ریسکی یعنی نتنه یک آلیه زانی یعنی آلیه تندرستی آلیه آبوری آلیه سیاست جلیته ده هنه جبروی یکی از باورم اف بریار دانه لگوری من هزوی جبر کو ریسک پر مازنه اف کرونا پر زو بلاو ده به اونجد زانن یک کسی اف کرونا بلاوی همو جیانه بیه اگر موتاسیون نک لسر ویروس نبه بلاوبونه و دیسا زیده بله دکتور تو دکتور هوارچونه ایجی نخواشی این کرونا جدیدنه اوین به کرونا کتنه تهدید بگمان تو دکتوری الهوارچونه بلزی في حالات يكون خطر يعني قال لك سنه هنا جيك كورونا بفيروسك يتر نجه ترسيد بينن يعني تهديد دوات نكرن يا وتازي تنكرن بصدان خلق ديشا او واني دو بير بو كان جيبيك هفته هشتي كستوش كرن خطر كورونا يعني مخابن قالك تشت هنا يعني قالك مروف وان تشتاوان اوديا پر لسر بسكنه لي قالك دولت ويريش جربك يعني دولت قد خبك يعني قال ماجي بچكي جديتا في كورونا مخابن السريده طام نگرد نتنه گلی من نتنه گلی کردستانی جی ترکیه جی گلی همو جیانی بچکه اف مثلا کرونا جدی نگرد از نخوشخانه سرویسا لزگین ده و نها نخوشی کم بوی از کارم وی بیجم یعنی به نوک بریم بله يعني نها بيويستا خلق هيناجيك بجدي جبه مترسيه تماشا بكن وخا بباريزن تو هيك الدكتور هيك دبيجيه اگر خانا باريزن روش دبا مترسي دارتر بنوصع بله محقق اما اف کرونا مثلا کرونا بچه جی هم گلک نزانن جیان جی نزانن يعني پیشا رو جمعه و چاوابه يعني اف ندیاره
هن نیشانه هن ji bo vê yekê ama ne diyara ku pêşarojê de ev koronayê dîsa li me zêde bike han belevbûnayê bisekine han jî em ê aşî bibînin yani tişta herî mühim aşî ye eger em aşiyê nebînin mixabin jiyana me de her dem dibin tehlûkê de be yani em hêdî izolasyona civakî gerek em li xwe bikin û maske dikeve jiyana mirû de hêdî bê maske gerek بله em دکتۆر ئێدی nederkevin. ئەمێ بشۆپێنین ئەم بەری حداسا ناکەوین بەڵا گەلێک بینەر نەترسەش خۆ کۆرۆنا ئەم هەموو ترساندینە دووزانی ئەگەرم بەحسی ژیانە تایبەت بکەین تۆ موزیکژەنی تو سترانانژی دەبێژی گەلو ئەف هەردوو میهنەت گەل دکتۆریێ و چاوتت گونجینی گەل هەردوو Yani ew jî kareke pir muhîm e yani dixturî û müzikjenî jî ez müzikjeniyê ji bo rehnasiya dilên mirovan dikim. Dixturî jî ji derman e, ew müzikjenî jî derman e. Hem min û xwe derman dike, hem civakê derman dike. بله دکتۆر هەر بژی شەڕە Wekî bijîşkî jî karekê pir girîng ئەرێ e, ئەرێ karek pir cidî ye. بله دکتۆر دەستێتە Ez- خۆش بن gelekî spas û beşdariyata دکتۆر دلژەن ڕۆنی نوژدارê li hewarçûna lezgîn li Îstanbolê spas دکتۆر Serçama.